Ujjal Das Hotel Aruti Kichopen Ajok, Rajaning Ti Okran Kimimi. Parbi Student Association Felicitation Program for Successful Students in HSLC and HS Examination 2023 at HPN Pon. Ujjal Das Hotel Aruti Kichopen Ajok, Rajaning Ti Okran Kimimi. Ni Paikre Hini Jakhonga Chiklo, Hamren Rong Sopialong, Kaheno Atomon Kijap, Apong Sitamila Puson Kichopen Ajok, Okran Kimimi Apong Tekdam Longlo. Hamran hiti kimi along ihum Ujjal Das po akulat along inutabang puruti Kichopen Ajok Okran Kimimi. Labangso ki powek abang pu pen kachithana teng pulotang te. Hipialo, amethanga beria long hansu katiki. Adim Chedambo Mahut, Ankanchir Pupen Ajok, Hamran hiti kimi along pen Ujjal Das po akulat pen roti plang ni chunamponlo. Labangso aruti alang, kam choklem kli aprang chok popupen, alang jolo la pen chodet pen amethanga kam kachoklem, kicheng popu men alang amek chichar chesi ingting kuglo la pen, alam kirap kacho hangji aphan anta ade pakanun edet pen ajok ase avedet pusi ki povek abang pu pen than pachini. La pen de rapi popai ki me pen ajok arnam alang than, ning paresi alang kiseng adowai asap chini pu pen ajok alang bor i pen, habita bab pen ajok ritar lipsi dowai seng si cholo. Lacho det penapi alang keme mujot ang tek long si pemche barlo. Akula da hem kupen ke pachini ateng ke alang litum la puson thang nata klem long le pusi pachini. Ante koson pensi alang la puson ki polo lata hon himini. Ke povek abang ku medical se ke chelang da mahut se lang bang mate doktor pen ke than duna teng pulote la puson kupini ki cholong duta hai. Sitame alang kising adowai chodet penapi alang ning ki bang ahut bangso poison sitame kidun at poputa than pachini. La pen ki povek abang pu aphan cheka pen kapre ki sono namat ave normal lo pusi than pachini thu la nang li to dap ke po aku tha ka pho thani ma to kong sila so wana por pen ku pisi ke dam na so dokan oda baji ke bekiara chiti malom pen ame klem ke dam jiok kan dam lo la pen nalo ke so ban ko ta lang ni chuma kon kicho kan nang limit hang eliminasi ke cholo ani la chodet pen meaning koi ki iporoko la sona kisi so infection ke ban pipila nang ke chetong Eli la so infection ke Kelong abang ke aprang si ke inek kan der yang baru abang ke ide konglong ke keret so mina baik contoh nang le bang so kisung aja payo ka tong sekore ko son kilo klem ni ta ini harus anai dung along si Kelong aprang mental ada duku kita me hantu anai dung lo ingram hoy malah tu kiri poteni kenaan ada ringang lu lihat dowai ka cepe yang dia dowai ko pila to ben lagi habis kiseng aduai nang limit hang ke seng minasi kiseng tenalihin menon pila pui nilingin kan ke nili ke awak lo ijo ke dakkan proses Kelong wek lo lapen ijo pen ang theka doda tokong lo lah tumo kana bang nang itu kan kosong sih kamar kabon di mana bang nang itu mana deng sih baik nang ke argumen so kia sila Ujjal Das আপোনাৰ এটা মানে প্ৰব্লেম আহিছে কমপ্লেইন আহিছে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা যে কোনোবা ইয়াতে ঘটনা হৈছে বোলে এইটো কিমান সঁচা হয় কিমান কিবা সঁচা নহয় এইটো কওকচোন আপুনি জনা মতে কেনেকুৱা হয় তাৰপিছত এইটো পৰঠা কেতিয়া বনোৱা হয় আৰু চব্জিটো একেই চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান মানুহটো ক'ত আছে যোনটো ঘটনা পাইছে এই মানুহটো তাৰ কাৰণে এতিয়া চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে কোনে পইচা দিছে পইচা দিয়া নাই কিবা বনাই জংগলী দৰাই খুৱাইছে ভাল হৈছে আহিছিলে ইয়াত আহি পেলাই কথা এটা পাতিছে আকৌ ষ্টাফবিলাকক মেডিকেল কৰাই কিনি কওঁতে কি পায় আহি পেলাই কেইবছৰ হ'ল আপোনাৰ ইয়াত হোটেলখন বহুত বছৰ
কিমান বছৰ 30 থেকে 35 বছৰ হ'ব তেনেকা আগৰ পৰা তেনেকা ঘটনা আছে নেকি আমাৰতো একদম ৰেগুলাৰ এইটো চলি আছে কোন নাই বদনাম নাই আপোনাৰ হোটেলত কেইজন থাকে আমাৰ বছৰ 3জন আমি নাই 3জন 4জন চলব Karbi Student Association Felicitation Program for Successful Students in HSLC and HS Examination 2023 at Happy Endpoint. KSA Lorlangso Branch Committee Mai Pusong Kiri Bay Lapen Chunbang Abor Bay Lapen Lorlangso Branch Committee Lembang Pubang Kikido Anatum Benchapatri Pipon. Maya Long Aluhiyaman Penanchutongdun Central Committee President Thompson Rongpia Kihai Lorlangso ME School Principal Runu Kathar Pibaido, KSA DDC President William Tiswa Kihai, KSA DDC Finance Secretary Songja Richorong Pia Kihai, KSA Upper Dilaji Branch Committee President Raj Ronghanga Kihai, Difu Branch Committee President Nok Jyotisor Kihai, Tenglok Pinang an KSA Klembang Pool, Laso Ajay Mek Along Nang Chatong Dun, Ken Mai RD Pidun. Lason si KSA Central Committee President Thompson Rongpia Kihai Pen KSA Lorlangso Branch Committee at Tumchipatir Pipon Pen HSLC and HS Satlang Ki Unudun Isu Ijanga Phan Karcho Amay Long Aluhi Sarpo Aman Pen Kachitongdu HSLC Lapen HS Satlang Ki Unkido Anarisu Ijanga Phan KSA Hin Pen Suri Suri Akachuro Pajurlo Anparta Ansusi Akang Tui Angdeng Kacharli Dun Hekjia Phan Pachur Dunlo Lapuson Ajay Mekideng Kontek upon KSA Lorlangso Branch Committee Kijapon Mai Pusong Kiribe Lapen Chunbang Abor Bay Lapen members Kido Anapan Kachuro Pajurlo Lason si Mai Mesen Pen Chun Ponlong Pamilo Manja Pen Kiran Hansi report by News 24/7